Dobar dan, dragi gledalci. Danas radimo intervju. Gdje ćemo ići? Gospodine, gdje vi želite da idete danas? Akvapark ili Ploče, sve jedno, samo da se... Morate se jedno da se odlučite, znači... Ploče. Dobro, jedan glas za Ploče. Gospodine, gdje želite vi da idete? Pa nisam pitao majka da nije Letovanje, mi kaže Akvapark. Ili ti Ploče? Mnogo je neozbiljan i moramo da ga kaznimo. Dečko, gdje želiš da ideš? U Čibutkovce. U Čibutkovce, dobro. Ja nisam još muzo krave. Koji je danas dan? Dan 8. Ne možemo da se dogovorimo gdje ćemo. Ja sam malo otekao. Da želiš da me vidiš, a ti stari brani Letovanje. Dobro, ovo snima, bre.
Joj, koje što jednom, da!